Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salaten ve selamen alel meb'uthin rahmeten lil alemin. Emma ba'd. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kira zahvala ko Allahi azza wa jel, ko aso akvada besh počastinjamen e najmangle momentencar, e najmangle satencar, divesencar, rakencar, dar masek Ramazani. Dovaja ko Allahi azza wa jel akva mubarek masek te svedočina čalmaro pozitivizam, a čalamare ibadetija, ko to Allahi azza wa jel kadela men lokhe Ramazanska divesa, bereketno čivdipe, mase ko te kaza pozne i namari sopstveno sila, zada tova istrajna e Allaheske kodron. Akva masek tumen tarak heltumen ko šukaribe, ko bereketija, sekiracija ke te nađanen, o nasvali be tomaro kerne kamukel, o čoroli be tar tomaro ker durne kovel, o mangi be po tomaro kerne ka zavladinel, e nasvalen tomare neka saslarel, a tomare mulengu Allah i dženeti neka del. Očitu me pralalene penjal. Kakva masek Ramazani, ka družina men odredi me vakeribaja tar istorija e islameskeri, so cel te haljovane kola poruke kjamari denešnica, za da popraktično te dživdina akva maro vozvišimo din. I ne slučajno ko Kurane adimušan, jek tretina taro Kurane vakerela čalo vakeribe prethodne narodenge, za da te dika lengere greške ko kraj sar iklile i lengoro šukaribe sar ko kraj olen kurtuline. Tare cela kalea mare uručeskoro su i kerale o postibe masek Ramazani i kerale svek jedinstveno cel. Adva Allah azza wa jel ko Kurane adimušan objasninjamen gevakerindo, ja ejuhellezine amenu, kutiba alejkumus sijamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ej tumen sopakjana, preporučimo tumen gi uruči sarsne preporučimo emanušen gi angli tumende zada toven bogopojazn. Va Roma Muslim. I cel tere uručesc pritalo tove bogobojazn. Soprestajnela tove bogobojazn. Tove bogobojazno adva načinela, te čive prepreka maškartute e me džehennemeske rijak, kerindo ibadeti Allaheske azze wa jel, em tu iraribe ta rozabrani me buke su zabrani gjatut. Akva narekuinela pe takva luku. I najnormalno, akva stili dživdi paskoro, am peste anela pere šukariba. I jek taro glavna pričine takva lukoskeri, bogobojaznost, dživdine so bogobojaznost ko Allahi azza wa jel. O Allahi azza wa jel delatut rëski bereketi ko to rokher. Oles ko Allahi ko Kurani ka vakerel, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Em koitalo takvalije Allaheske azza wa jel, bogobojazne Allaheske azza wa jel, o Allahi delale nafaka rëski od otar kotar namistinelu. Verbuti. Zavisno ko borda raja taro Allahi azza wa jel, od oborda o manuša, tuke ko velen poštovanje, em ko velen darki dunjaja. Ima bister prava muslima. Allahi azza wa jel dunjaja dela hem kas mangela, hem kas na mangela. Aman ko adela tuti bogobojazno so takva luko, adva i talo čini koga o Allahi specijalno dale manušen mangel. Lesko pejgamberi al-Islam ka vakerel, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Emo Allahi azza wa jel, koga mangela e ke manuše, uputinela le koleskoro din. A dveza pozdejname ke slučkaja, Ibn Đerir e Taberi spomninela, poperelila e tefsireskera ke slučka.
Kodive sa hađilu koskere pojavisalo jek manuštaro horosan. Ko sred narodo bare glasoja kavatel, ej manušalen, našalgjum 1000 zlatnike, който мендар каракела дия кеса мере златни коненцар. Кераванеске това ко Аллах аззе оджел. Валай таракеле таро азабие кабрескоро. Тари даре джехенемескери. Ем Аллах таракеле скоро берекетем не скоро састи. Тарек пути приближисало ек пуро мануш джико аква мануш таро хорусанем кавакерелеске. Ей мануше. Акея дистали дис чороли. Акея дис ардикео сановникия лакри тале чороле. Асо пенеа ту адва мануш кой аракля таравла 1000 шилте деолеске башай киранелен ту кесо мислине. Аква мануш таро хорусан какрел на. Адва мануш кой аракля и кеса емниранела ла манге me leske halali na kerava e mohako karodavle sartaisango ko Allahi azze ve cel. Akva manush te largea poșerui rangea pe coporo ker emperomnia ke kakrel o Romnie. I kesa mena raklam. Приближисалюм ко мануш ва ке те вакеравлес ке те деламен шел златникия тарадия кеса тиранавлес ке Лескоро барвали повод бингя. Соп хене. Тога широмни какрел о Рома. А зарнане доволно со дживдиная каква чороли бе. А на не туке жала чала кова чаво више приближна пе овактя лескоро пранди бе. Потарадала паре ке те локяра лескоро дживди пе вактало дживди пе те овелоле. Не мора това крет известине ни каса чала 2. Мето е му девел джанел. Кадја ситуација, аква прилично возрастно мануш какел ором ние, пин да беш дживдингюм ко чоролипе, харицаске соачило тарморо дживдипе, те би гнав мора хирет јачал ефтино дуња лучка корис, да никад на не те овел. Дуито диве пале миктило аква мануш таро хоросанем какел ей манушален. Која ракламери кесе златни конисар нека иранелен. O Alai tarakele taru azabie cabreskoro, taridare chiame teskeri. Acum manuș palem približalo gilesem aquel meva creat que palme so aquel kerati. O narodo tarakava tantale chorole. Aso pena mestoșel te dele deș makar. Acla na. Coi gagaravel makar yek dinari me halali na kerales ke mohako lesar karodav ko Allahi azza wa jal. Diclana diclei ranghea pe chere. Entarek putica vichinela care manușe, ei manușe, ai de pir palmat. Vichingheale coporo chiar tarek puti poșmingheata licerga tehrandel. Emicalgea i chesa dale zlatnikonențar, em cavacherel, ale leteri chesa zlatnikonențar, covaso na mucleama duira gheame tesolav. Lelena nema potrebama ništo tede. Тогаш аква манушта рохоросан кавакерел елхамдулилlah. Вакерла ей шукар муслиман шуна шукар. Модатна кај дуњаја. Синелен 3000 златники. 2000 златники амуклеа манге ем 1000 вакергате делинав чороле манушенге касеси потребатари помош. Me namerno postupinju magjar zada te dikav koji tava dva iskreno manuša čal ko Allah azza wa jal. Em čači paske zapoznenjum deka tusja na dva manuš kova su isitu najbari potreba čala kla zlatnikija. Na jek, na deš, na šel, akla 1000 zlatnikija me ajt bekeravalen tuke halali se dikljum tu deka čači paske sijan tu taro iskrena muslimanja. Ake pandajek puti potvrda, e Allah eskere lafenge, em koji da rala taro Allahi, Allahi pravela leski rska,
o bereketi o dotar kotarsona misinelo. Empandeka eto Allah Azza wa Jal kavakrel men amile salihan min zekerin ev untha fehuve mu'min felinehiyenehu hayaten tayyiben. Em koji kerela shukari betarojek mush tarojek gjuvlit të gjenelov talo mu'mini, em se bepja që aleskoro shukarive, amen ka dale shukar qitim. O do leske pralla muslim. O masek Ramazan, ne koveltu ke momenti, ko te ka približinetut ko Allah Azza wa Jal, sa poveki badetencar, te dorese i kulminacija e takvallukosker. Ove aleske ko arakibe, olaj të rakel tutem tere familja. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.